Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pin kraya pi na benda ka neat. नाम कौन ना वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ना भैया वो हमारा उधर का है। हाँ, नाम क्या है उसका? ऋषभ। ऋषभ कॉल करो उसको। Kidkot kakasi Students Union ka Shela bat kasai karap union ha ka khatsan bat khanriu terek ujelleu ar jarap nriu kila yo bat kumbal lai phongot kinong bala bar jela ki bathumu bandit tre bala bat ka company Lafaj hau kurwa bala pha sakilat pathai kubor ringkat bat ki video ka sengkalai thu baha ka jing to kil lalam ba kini ginong bala bar jela kindon satya ye ki kot kisla ki babyang bat katu kan ni naki ki don tang ya ka epek ka sengkala pente bru ba kini ki bar jela kila phla bala phawan ye ki dakawai ka manager ka badai ka bar jela namar ka jingbam wan mi ka manager ka sengkala yalamno ye ki bar jela sha thanat ban pen phai byang sha ka jaka bakiwan ka senggala kenoru ba ka shimpor ye ki pulit saw hadu san ganta ban pensisha ye ki kot kisla but ondala tuklar ya ka jing shimpor ban pensisha la kenobo officer in charge ulakam ba kidon khandai ne shiphongot ki bar jala ki babyang ye ki kot kisla shushu ka senggala keno ba ondala poi hathanan la wanmi ka manager bar jala ka bala shonga islam hathanan bat kala miru ka jingenia hapadeng ke officer in charge bat kit khot ka seng ba kala shimpor ye ki pulet ban pinsisha ye ki kot kisla jong ki bar jala hadu khatwei baje menmiet bat nalor kata la kano ba ka manager bar jala kala karan baheru ye ki khot ka seng hathanan ka seng kala kanoru ba ki pulet kimsem la sasu ye ki nong bala bar jala ban let phai da ki kali ki ba ka seng kala panab lupa hanrei la batha ba ki let phai da ki weipat ki kali bat ka manager bar jala ka seng kala kano ba ka ni ga jingpen slam ka ki pulet tang ban pensisha ye ki kot kisla jong ki bar jala ka dei tang ka boit ban pelong ye ki khot ka seng ba ken phet no na thanan namar ba man la ka por ha ba ka seng ka ju IT ki bar jala shi ki pulet kam ju pentip shu shanu ki let ne shanu ki phet ha ka jingyo bat biang sa kumba prangot ki bar jala ki basyong ha ka wei ka kali alto ka seng kam shem la IT shu sha ki pulet hanrei la pen phai hi ben sha ka jaka ba ki wan नाम कौन ना वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ना भैया वो हमारा उधर का है। हाँ, नाम क्या है उसका? ऋषभ। कॉल करो उसको। তুমি কি করে এটা গাড়ি কান কেমনে পাইছেন? बुकिंग करेगा ना कैसे करेगा? हाँ हाँ तो आप बुकिंग किया वो गाड़ी? हाँ कितना? कितना मतलब एक आदमी का 150 मिलेगा। 150। आप कहाँ से आए अभी? अभी कंपनी से आया। कंपनी से आया। अभी किधर जाएगा? अभी हम लोग शिलोंग जाएगा, शिलोंग से असम जाएगा। असम जाएगा। असम में कौन जगह में? असम में गुवाहाटी में। हाँ गुवाहाटी तो गुवाहाटी है। कहाँ में? कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जगह? डिस्ट्रिक्ट। हाँ डिस्ट्रिक्ट कामरूप। बिना डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। माइग्रेशन तो है ना हमारे पास, सब है। नहीं चाहिए माइग्रेशन, लेबर लाइसेंस चाहिए, लेबर लाइसेंस भी है, सब पुलिस है। वेरिफिकेशन चाहिए। अभी कागज नहीं है उसका, सबको दे दिया नहीं है उसका पास भी नहीं है। फिर दोबारा हम बोल लेंगे कितना बार पकड़ा गया? 5 बार। Maham sendal ladam biang kot selarang ni Ahmad orang Isa फिर आप ले गया इधर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, जिम्मेदारी आपका Lada lapong ni Ahmad biang kot selarang yang bebek dari apilo. मालूम है? क्या कर क्या रहे हो? इसको क्यों रिकॉर्ड करके क्या करेंगे? प्रूफ चाहिए ना, बिना प्रूफ कहाँ होगा? फिर बच्चे हाँ Oi, सब करो ना। sab karo. Flight kali. Up down, up down.
Ayo, kami di mana? Ba, kami ke mana? Baru di pos. Kalau kau mandang tai, sedang musuh. Jolly karo jolly. Bayang hagiat ini kali ya. फोन करना जल्दी जल्दी करना Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.